Mema Emergency Ghana TV ahwefo nyina akwaba sonko. Yete oboje na se ewo ne hwe sopa ene ne banba ode aboyen ababesi sa emrei. Ase na onim dada no Emergency Ghana TV die ye trending stories na yede ebedan mu. Na enne nyamensa asoso nyameba be pese mu nyameba bedan edi ede atwe wono. Eye abrantie bi na nyama ekoso wo na busua mu. Ena ochirechum say bi obenya emmoa bi afiri obi ho a na asem arewo esanso sere kakra na so me nsemre ne yakune kotie abrante no nsema ode tu edwa na se ye ba bibi kakra wo ho a meche margin na ene ije special inti ne betie afutusem anase nyama yakase bi a destiny anase shebre na nkasa dade kwadwo ekosi akosi so ni nyina nyama e wo se woje enenso yebetie no yen kone ehwo video ne embra na se eba ne wo bia no de bet Banti what if you say me pacho this year menya 35 menya 35 me pacho ai ne wanyini honef obi hu enu obeka so 20s pacho 35 menya this year yo enwure baby se bidie na do nam me dase na macha no oyafo ofa I'm say anywhere there you said the other just as my day ban I made a smart number dozen na so din yo na me ma no ye mamunso o painta foma me na mtoso miensa na edi kan no me bra pani a na chiri ma mienu na me mtoso miensa etu kwan na okofiri mu akwantonum na de ekoye ye nie oni me na ba ko and start adwuma se de agya sebi akanfo ye busuate no nti woni ne adwuma duru pempenso bi a okese onjiska omo seska na wosen kodman na no fa no nyeden Lawson FM nti Libiya ekoshe hwa be 3 years na Gaddafi ntokwa no start ye no bae nto be na osisade a me na na obo an man koye no ono so koye na odinachija nti omeye 6 ema no ite otwa mina ne se mana na nto de car no koto kia na kia no koto e no or the car koto kia or the scan koto kia okay scan o de bejana no na se kia no kwa adwuma ne na se o charge 3 million na omna na o de ka 7 million na eba are se car na enyu se na yeni de na etika no so edididi ma car o de kwa adwuma o ba na o de ka na eblo sa anti ema me bla na ha ne kakra na ntokwanti pia na so besenya ko setanam so mu kuma se edipa ntika no kura woto no fufufu askan ko be ko biem no wanya tisatam be 2012 be 2013 ho am command 5 million so nisika so no san ko back to Libiya nti edumana be 3 to 4 months ena ma me frem se afena me bla frem se nyuma yi na okudua ne yale bo no ntina na yentene nka no o Libiya o nti waje me number so ne mbekasa na jamu ma na me bla idi frame to frame no se opese me ya ma oni so kakra mate ofa o frame no se opese obotisin bi e ma me maame nti sato o confess ndi ohun ni semisua ba o ba e dem ye ma ne 7 ma ne 5 cross on sika so ne won se de wanyini manyini na me da na sinti o kire se ono so wonamfo ebi wo South Africa na bi so Italy nti so timi boss sinima maame ni free abusuafo ho wie a abusuafie mu ho wie a obehwe saba bi miensa no ida se ono Libiya ho ana se South ana se Italy bi akwan da bi a ofiri se me kwai beboa no obeboa maame so mai den mako na me da na si na jayi twa nkomo no so 2 weeks pepepepe tam no de frame ti se be samire yayi ana ko ba se me bla na free 96.3 nti wanya sifie no wansi plot no kra ska ko obe senda mam no ska na ma no di free na ja usafo ko siai nti na onse hoso bebre na wo Libiya ho nti na enya omo no omo yeden ekasa ana ba ku kese wa ko fiura na me bla no wono ho no na fiura ne se onde oni boni bia fa me bla no ho nti obetimi abo ma body no aba Ghana nti na mpanyifo ahyase na yam na ba ku kese we wodi be den eye kakwa no kan trase ya afi fiura ya oso ko embassy na ya asem se everybody be man no ti bia sa jisto omu sie no Libiya ho nyane so busafo bobo so a na ko ba se ne on be hia maame ne papa ewo akora no
omu picture passport picture ena omu di no omu signature kire se omu si me bla no ho na no so omu ye ho ne manyina ko dua na atia kwa yira wo embassy 2 weeks passport picture na afiri ha ko du no na asia yira 2 weeks na nso didi ma na omu hu ya omu timi gina mu esi me bla no ho no ma omu di ye bibia ayi no etimi wie na ja obi ni enuafo no se de enomasi adan ekoma ye de me so medi nachi a me ka senka wona ye mi pani ese ye dan no sabi enuboni nti Lawson FM onu so nya daje afade pa se ayen to studio mu na fa ona me medi nachi a me ka senka ese oba ye pani ba onu so enuboni ma ne kwan afa pa to studio na fa safa kosi adum okogina adum a o ma bi aki ni hye oba so a sabi on fa monitor yi na akasa wa faade pa obetima tu cover ye se we hu no odeko odipe ya so na wache no ya che no oh ti se how bebri obehwe se ne wakofo obi amango yakoche no akofa de amango ayedi akoto bi amango okọ ti se how bebri che se kro no tanta on faade pa bia me so ura studio ha utenye kra mpa bono be wura ko on fa bi pa bia odipe ya so na wache no didim obetina na kotum okwa maami ni papa ni bi obi ani ho a odi akire wo se na o ma ja no na waba obenam ho a uma o afoncha na kobu ni kom ne ya che no ne ubu na ja obede ho a na osugunu ma na wa sori na odinam ja ni de ekoso wo abusuanu na fa de ma de ho yam yakra ya de odi machi eja meme wokumasia na omso de omo yekrum nti mo he dipa sa na ja efre me se oyale ede nim se malaria yale ya bi ya ko doctor hwenu moja mu nyina se ya Libiya nyeden enim na yale ni di kan aba no oyela ite adwuma ti ne master so mo ba bi ya adwuma sa na ombeka tia nse ya na omso adwuma na epotupo ti master no opo fufuro so na beka tia nse na kora no esensen po no suntu omla afom kwa na namba ko eso omudade no musei e wo soro na ba ko so hwefam na ono sensen wase sebe apan no na ne master mo ye fast na mo koyi no te mo koyi na jam ni ba fie sa ho na yale a me be kan ho asemi na start bet ya dwan yeden amaso enu se bi aja san bi na na yeden e wo ho edidima na yale yaba yale na ye anadwo yare ewiase wona ho no ma ne ho tin ba na dwese yale ne ba ene enima we hakora ja no wetima kan nyina gu ahode a okura na wia no sana dwo yale ne ba onya ne be mohunu te ba yesa woyire no okoda oda be tan ekono na start 96.3 yale ne ba se oka kasa foforo oka jisa woyire na nasa do sakata na no se de obi nya den enti o ma na titina ni so na mo timu fie de me pa sha obi o de o ti fie okay aha ba oba me ha na me ba bia ma han dan na me ne den ewo enti se yale ne ba obebo homodin bia ba ya na homodin na ekura wono ninti no wan hwe ekura na wo twe wapi Lawson FM e ba se o ka ton 96.3 ba se o ka ton so yale ne ba ye be ye mfe na ni ye tina okoba bia ya se sumasi na ya bodin a kirew eni de obaji kraman baji afa yakuba bia mani panaji kraman yale ne sto na de dur kana ebi obedu fi abe bosum mienu die aba kase o ne ho ye oda ho abu wan se adina se yan den aba eba o sensene eba na o yesi din na ho din fufuro aba ne mu sabe na no etwa huru kakra entwa huru begin de na entwa huru kura na sa de ne de ma ba se kasa fufuro ne ho den no ene ese nipa ye wa ya nyire ho aye ntimi nyire no anso ne dimachi ja o ma na ya kire obabi na uko afa kadie to da kura na o ma kudu ajiso mu frame ase bia ye koye no lolo fa na se ni mo mu je ko kana nso
ana asani kakra aka ho na eja do baji kama yaje na ya ba yuma na dia asenya ba na obi a kire ba bi okwa wasi hey nipa smasi ene din ba ko de o mo bo a kire ya kire iguso nipa ne kire wani nsa oje aba afa ba be duru no uhu de be ye kiki na de kro na wo de nim se wa bo ho kai se de udi ho ahirisi no na de asenya ba e bakra de na e che first no afa ho de be ba ni mu no esese anituo se na ho no ma ahode kro na anituo no ade ne ba times 5 oya ni hwia yenyi to da se wodi ntomago ese de udi wura na numu se de be ya na tiantamu no obi wa wontia onti enu ya rekro o ma na obi a kire fa ne ko ha yakoba bi ekwa ni pakro se woni ho na ya adwuma ni pakro hyedam a hyedam bi a kisei na ono so tia kuzu na aka de obeka wi e mo ante ene bi deserve ma won te ka na ase fi ni sa ni mani minim ne de ye hwe ma yen kire etiefo ade me so obi bu obi ade e me ya owi ase no sa de no se enka tete na nkwala obroni ba bi plastic broni ba ena adanko eta ne bo na napampam ena aben ne hye etu mia no afi eno no omde hye omo ketre maase etu so na chese omo si motia na ekasa omboa afana mini ane de wase heba shop enura ko ne video ni mu no utimi de bie ba shop man yeye emu moto ye pun bi ye shebi mani dware e bi so no obeko wase fada bra boba no be mabra emu akura de ni ba eni ni be ma oyi ni bre yo ni ene bedie pa so no waje oji a obetina ba no ade krona na obetina be fesi ise kwa de mi hu ma mi hu se ma me na bre waye ha wayale no ho waye ha because say be pani anka yenda no so a wona wade da ho a no abefai o papa kare bi o on paka ni bi na ho no nya kan bi na wapai bi wode anka bepai ba ho ni bi ni ho oye admo he am ho me ka so kajitia e de ko bepai na kan bi ni ho nko bepai no bi akwata mango de ka pa de sanya na adwuma kede so do adum no mo pai take kura be feel better Deg. Na omunam odise so a Tauba crado. Over about so about kita na ujara o champion obeko senior man obiso ajo so tie maame obeko na de ne abaro mo mugina aha no esoro ha de kageti asoro ha no pampa so horo edura nyuma bu akwa tense de se bu akwa okona se na de owura na bu akwa se anyi te se maame fa be yi ko on fraction mo wefo Lawson FM 96.3 onum no bone pani afrim na otoso nso ena akawo ene onua ena me kura me yesho se nakopon de me feel ho temba ha ni ntranka minim de akoso ko sana ya na me hu no se me wo ho a ka minim de be den akoso ko yakopon de me feel ho temba ha mi nyane se obono ho modin pa ene adwuma wo yeyu we friend be man betim bobo ano a bi 1000 na de na ba e ba ma me ni nibi papa ni nibi no asa ko isa iska na no mo de na papa hu so obey adwuma osoro ekoba osoro sa de asem na sense mo se ba sili so sa na mo furu koyi no de ne be share dem we light adwuma to furu sili na ekoba osoro wa hwe no ko ka negative ni positive ibomu a sa electrify the body am de ne be to dem na ni so tina bi sa na se de ne course wa ohun hwe na wa kan hye na ni so tia ya na oda ho che ansa na wakasa da ni so tia bi sa e bi a adan ana se mi phone wana sa ade ekura na oye no obisa ade kro na kira kwan na fe wa hu se ni aba no na mo de na akonfo so akonfo ho ya ko mo se nyakom
begin the crown. Your course of one catch as a communist or pie free so. Man, no, Jenny, as I said, you are Hunyaman. Now, a communiho. A communiho. A communiho. And say, make like I say, send your son away, cry, communion, and come many papa sitting them. And come home, shut down, chill, mupi, we call Oyerepaafutuolive. And I said, them can just said, the Nina, when I can't in idea of 5 minutes, said, the Indians come, you straight my ding. And they say, yeah, we cry, is some 50 now, my father is cry. So, if you say, I know, dear, my with me, boys can naba. Boom, boy, and so, my sister has sent home. Sa Obeko, as you say. Okoba bi ase ko na obisa na on soso dae ana on tetene e wona sum on so dae me kra me koi homle bi am ne dae e start foforo no e bae na me yire no a kire ya nyina dae na dae me bisa na se eye hwan e na obo odin bi kire me ba din so dɔɔso e na wa mo obo krada te se adwoa ne kwadwo ni ya wo bi no nti wa mo de kan ho na ma hu wo dae no timinim e na nipa na yakoba bi a omo pontene no ne badin su na oye den osan bo kire mo daye no mu bae no so ye se bi yeni ani nti yenim no kra ewum na se mo kra ba 2 weeks ni mam so daye na mam ye san ba ne nchen se o mpese o mo ha ne ba no nti on fa 3 million mo mo na o mo koye ho ade ma no na so bo kura o mo firi so se oni bi a o mo kwa ba no mba beji se ska no hon ani tie 96.3 e de se dia na mpese enyama ho o fa wadaro ma me hwa mu tie mu pa minim djuma yakopon fam so edidibo afoforo even kura na kampesen kam frɛ no ma me de ne ba bi amona sana ya ba bet ye ba ye bedai o fa me han dan na dwe ko ba wan hwa ofi ura betu me ye ne dan na me se da bi me di kan da bedan ho asenyame adu na o fam so na o hye ne ho ne nya no ba bi etwa se kwan ya fa so de ba ye betu nya yare sama ne bia no ya fa so ntina me de bedan mo odi for ye mo adwo e mo akwa ba ya mede na mpacho ho ye de obo de atiase ye de obo de ase 96.3 me nu nshi ada ene da ye hia na mami mi se wo shebre destiny dia all right de ka meche o tiefo nyina yo ejo so pem Facebook ni ade oso ndion ko mu nyina ami me de ne servant me nyodifu okay, God's servant of the Most High, Lawson FM 96.3 overseeing God's kingdom. yes Okay, we Yankopon esomfo. Me ba to ada roman ka wo fa microphone we ma me a we nyi no wo fam. sa Ai ene bebo anwumiri ya hu ni free so bete bayira homamu. Ma bayira mo akesi ntia ma nene no. Eco fem sa na technicians ne de omo ya de wo ha papa kinzili ne nkwala atwumo ombe ya man sisi a all right yo obani yakase eye destiny dia yaka destiny onya the word destination and destiny no we have the word destination okay meaning say enipa no ya program in such a way say kwa market na kodi dwabra okay na sikana edi ama na lista edi ama no enu kwa se be free so to man bro so that means say obedeka auto less than that means sikana wa pocket bi nti tweri amponyankopon ambo yenyina pe sane yensa te anya pe no sane ambo yenyina pe okay ente so bia na adwuma poti wo dia hye nansa me bae me beto se wo ye interviews bebre eno nche se onkwa na yo bia wo ye adwuma ha Debbie but ebia sa section we ni sa tam we no se unni ha da me se bia bibi na esi nti na hunni ha okay ente sa de ba wo na ba beto ha ampa nti Awurade Nyankopon program ne nneoma in such a way say obia wo na adwuma purposely oba be on this planet Earth. Sanity. na
beden mahu se me me ya osimasi me botaya ye dia mamme se me meye e wa asase so ene se anase beden met me discover sir and they know the power rejected radio yapon we thought say we can do without him yanyini ye hiane bi ya we fiero a obetimi ne watena fie ene we fiero so a obeja fie na ma tenant no won ba bi ote pa nti adon the day no say fiero ne hu say tenant no omo ye matured ehun hia say 1 month 3 months obedi akwana ba ofio ebekura obesi wona bia na afe santa kwa be mba ofio unhu obi anum say tamoso e so de fiero sika koma enti fiero no eni tipaye wo mama tifi on because onimade o mbetimi aye but the very moment enkwara betena fie hono de bia confusion meba sa ntokwa besi adeba ko no so de bia no behu the presence of a fiero no wo because aduma we expect say enkwara na ye no enya adom live up to expectation but won se netie no Matthias pa sanity so therefore no papa na wa program papa ya wa BTV station hey Dr. Lawson say me hu no picture ba kwa no kita dramatic hey no great want heavy Debbie me name shadows or the waha but I don't know me so more waha na are capable obi anim ni wure so play so nti abemo no na suma adwo no ama de oye no so no so benya concentration here. But here's the case, yes side, no, you reject him. We don't need him. The imagine yam say me, yeah, babuamen. And I mean 96.3. A quabe de ya rejecting Yankopon. Yapuna some yapuna defo. The cancer I tried for school be or there be a nippon come with I had the school of marriage. A big graduate from the Navy room. Whether good or bad. Obia want a story I work. But yes to such school in good. But a deep one in the Omaka say, only I are truth. So therefore, may have a home. The margin yaman no men am over back. Or for high on fat. But you know, go down how uncle say. And I don't know, crowd wine in circle. I do more face will be a no successful no mabe. And then ya na a ye be. And then yari nyina so na natural yari natural bi wo no yari bi wo ha e kanipa na kra down and odi aba nti emfa na adro be no e kwa ba saba because e natural. How do you know? Ati nyankopon ni pay na bitimi akire sana semlete edu dimi hwe obi hye mu hu na wie do bo ade no eni mo bia wie bebe kwa na se no obo ade nso yehu no nipa what you say owe ba biara mframa na wi abobia papa no Matis what the nipa na adwuma no kure be no both Satan and God nyina mo nyina fa nipa so adwuma eti question bi se wo Nyankopon ede no fa so ye bebrera esanse obi biara o ye chia me ma ohini biara bebi ohini peso de ne fa bia otimi de ne fa ntina me se me servant de osum so efficacy mu de ora ne peso de ne bia otimi de ne enya me na me eye papa na ye eti ne sa desua edi atudwaye edi ensem na wo eka ho bia na owo Nyankopon asem abegina so na odi apiapia no na atwe nipa adwene unim yedwumadi ayedie yedi obi awa ha empania ka amate sa abo efre no so abo bia na mom bi enti sa na dwumadi ete obi afa ne owo mra na yenso ne so sabe Nyankopon bo ema obi abadwenba enso ne ye eti uka sem kire obi a wo se ne obi afa so tiase enti ne obefa so na kwa befa so abeti ase no na wafa. All right. Oh, true phone so. Okay, Judges chapter 30 verse 3.
Ben fidie no mai. Judges chapter 30 verse 3. Atemufo. Yeah. Tell you do me and Sani Miansano. Atemufo ngoma iti do miensa yimu miensa. What's it then? Ose na Awurade bofo yi ne ho kyerɛ ɔbaa no. Na wɔka kyerɛ no sɛ, hwɛ, woyɛ obonini. Oyɛ obonini. Na wo nanso wo benyinsen. Wo benyinsen. Awo ɔba benini. Ɔba berima sorry. Na afei hwɛ yie. Na nnom bobisa ana nsa biara. Yeah. Na enni biribiara a ɛho nteɛ. Yeah. Na hwɛ, uri benyinsen awo ɔba berima. A yiwan renka ne tiri. Na abofra no bɛyɛ onyankopɔn mutuafo afiri yefunu mu na wɔde no obɛfiri ase agye Israel afiri Philistine-fo nsɛm. Now akora we obey Awurade kyerɛ maame no purposely sɛ ɔba bɛgye Israel fo afiri Philistine-fo nsɛm. Nti maame no akora we nyinsɛn mu no ensan nom aduane a honte ennom emfa yiwa so enka akora ne ti. Awurade nyankopɔn na ɛkasa. Ono yo bɔ ade nyankopɔn because ka kyerɛ Jeremia sɛ ansa na yɛ mogya toa wɔ na yem na meniw. Ono nkoto na yo bɔ ade nyankopɔn. Yeah. Enti wa instruct nti akora we yo ba wias no o purpose bi oba fulfill the destiny no. Wo de no ko sua carpenter enye yi. Dabi. Okɔ medicine enye yi. 96.3. Oye mighty man, oye warrior. It is a mameno and obeys our instructions we are. What will become of that child? That's the way we live in. To be one church there. We see a penny. Because we thought say we to indomie wa ye. Mamin tombi. It does not work that way. Pacho. Lawson FM. 96.3. Question of what you say. I'm found since. All right. Yeah, sure. Send me the book of Luke chapter 1, the verse 11. Luke 1:11. Luke chapter 1, the verse 11. Luke asempa imu idubako. What's it there? Ase na Awurade bofo bi ne ho kyerɛ no. Na obegyina ohwam aforobuchia no kɔ nifa. Na Zakaria hunu no. Na komatui. Na ehun kan no. Na obofo no se no sɛ Zakaria nsuro. Na watie wo mpaebɔ. Na wo yere Elizabeth bɛwo ɔbabarima ama wo. Na wato ne din Yohane. What ne din Yohane? So instructions ni bi wo ha ba Awurade de nipa na oba no kura din ka ho. There's no woman on this planet Earth so boy adwaman you. Lawson FM. Awurade amana hu say ye be man ba ana obefa yefunu. Oba bi eno. There's no woman. So nyamedi, so nyame ndio. Ansa na obenyinsen no. Awurade manu hu say oba be fa yefunu. This is how it's going to be. Oba no be sunna. Ebi ano on street so no bi be su no wakoso akwara no mu ebi ano no hwa efi hwa na agya no ba no hwa efi sei ame krokron siesie no obetena ni no ni oni kura ne ba no no hu no bi usu sanda na get prepare so ba bi nyinsin get prepared oba bi nyinsin ana ebi obi nso wakọ occasion na obi awo baketo awo jeme ba ma me na me fa ade mra oje no hu ni pakro bi obefa yifun esi so there's no woman on this planet Earth awo be ka kire o say Lawson FM sa yifun we fumi mu it is not true yifun bi anu we fun bi a purposely whether you believe it or not sana semite enti John ediya yedi ma Zakaria no omo lineage no obi anu ayefa no John enye Zakaria din meaning say akora ne bi wo ho ba abusua no ba betom no nyoma wom enti edi ne betumi anya side effect was akora no so so therefore no Awurade purposely etimi de din ma maame na papa no
So imagine say papa ne ko nsanie. And now my man doesn't take the matters of God seriously. What will become of that child? Nti awo forward tem wo kasiebu dan because of fapema omotoma enkwara no these days na very key and very important because you first single room self contained fancy store building single foundation atom this is store building yeah correct you fancy self contained so any emphasis self contained so foundation store building bedroom. So therefore, na korana wa ban fapem na oto amano ne very key. Very key. Enu nti ne bema wofo akọ hawmu. Omako atemmu jamu kase pa. Ekwan odi akora na fa so. Take dua ya pono no mra epeja. Enyi na achia otenentene. Sina senete. Enti chira akora no kwa mfa so. Na sonyi wamfiri ho nti yawo akwara no se wokura no woye ignorant na se woye negligence o ne nyoma ho a yawo no fa no kwacha nyankopon nipa we oye ho enti ya me so matene se nyankopon nipa ye de kwachire no ebi bompa ya bebere kura de ahomone mankwala enti na meka cho se school bi wo ho ade bia amanfo firim the more amanfo firim the more amanfo suku aware besi na mama busu ware adi for tetemere nyano mo atredi for tetemere nyano mo and yanya den should we give up no ebede ne hu se we di for papa we enye di for papa ayo wasudi besi aware there's one person who been to me man bribe papa no hata on metima be cancel me ye papa no wo hono betima cancel different ko ye friend obi anto wasema okay se mede toto wiase de hono mabisa akusa se base ye ko nananmu ani mu a ye je snap na eko snap no so de pantu ana srada ena de beko ene ya kwankire te se wo ba ohene nimu a fa bibi se ibra yeah na okase ye mompa ye ni emisei ekwan be so ne emfa mompa ye misa Diana obisa me can send me o say atredi for no na o se she ye behu shebre no age se bisa awurade mu bisa nyankopon nipa sanity na so me da mahu nyankopon nipa no se we nyankopon nipa na we nyankopon nipa nti wona yeso bisa awurade bible say by their fruit na so me kwa awurade ani mu bisa no a e de na me mfa ye mfa hwe kwa awurade ani bible say dodo no mo gini dindi ye no o ma otumi so me nyankopon na da mahu se eni e ka kire me ye awurade ne nti na yeso bisa no so no ankasa na o kasa bon se awurade ne me kasa awurade ne kasa te se awurade fa ni paso kasa sana satan so fa ni paso kasa nti me amete bible say na no mra yesu nyane ye na suafo nam okakon mo hono mu dinkom na mo dwunjo yesu wo no baso dinanim koya akom hu say yesu but ninsem no sha say o kan kire mra mo soja na mo tew no mo say dabi yewura na betena yenchi nti bia na me ameka se kura nya me na ameka so papa na ekasa fam nti ayo wasu de so be disene ayo wasu de so be disene sanity ensem na ye ka no matete bi nso se yese obi o ha awoye na yaje ne hye brefre ne nsem obi nso ha sabio ebi obi ma na duane bi di na ode asesa ne hye bre no kura be ne o ewum sana o kana na ne nyina besi awofo no negligence awofo negligence akwa bi wo beba no oda no ayi nsese obi enu nsa na no akata obi enu nsa ne du obakata du obi no ho aba ne kita no obi no so aba ebon moma so nti murwa no mo ani baba gina akora na moma degwa se yanka no kwa e wase kire but because of say awofo ne ignorant ana awofo ne bi ho a during naming ceremony no mo timi ton akora ne hyebre omunim omuya wa na omunye okay they don't know ekwan be so esan say ya tu akora hyebre adansa
ya dore akwara in biblical terms you two akwara share radans but ya frefrem grofo momba ne person si ni o ne ba na wo me disay ba be che no enema na e ba ne nyina na e papa to betimi de ade ato ho de adi exchange afa akwara na no nyando ko if ze sunsun wiase ye ton no nyam ye ton shabere ese to akwara di e de nsaka na no ani nsuo enu ya na nanam amber Kristo mu de yanyansa Kristo mu de champagne na kana no na dabi ewo ani mawo Kristo vewu amoko ware a de champagne ene kosi nsanan enso awade ngu ye de snap ne kogu no ende yo mo masem eno so nya babru mu ene yo mo masem Eti se ba se wo ye be ma ono yiri ti wo na wo pese wo pon wo ma wo titi won do mfa kwampa so no ba na mpre ne nkola ne se ya wo be me bebu aten Bible said onim no anya no eye bone ma no wo waye oba ne se mempene papa no hwen de nipa ye wo kokoam no behu se wo ye wafam di aseman but oba na amakwan ntom fa sa febu no emfambu but say wo be ma no wo ye mo because you are the head of the Lawson FM 96.3 awrade nyankopon hihye musa no aye no say wo be ma no ye mo Bible ase bia ya na amanfo ta ka ne se Bible ka se ewiase awie brim no asodin ma ebeba ne nyankopon no na asoma asodin ma ye de aba ne atimi atete wo mo afebuo be na ho mai da bi nyansa na awrade kan no nya awrade na asoma asodin for de aba za da bi nyansa net sa eyenkomhye that does not mean say awrade na asoma beba because of say nipa beye ahopefu nti nipa beye ahopefu nti ene wa akwara wanya 5 years or that body maame ne papa no mo gide yesiesi akwara no madachi yesiesi dachi makwara batoma ibisi esiesi dachi makwara ntome wie no mo niba Lawson FM yanimwa Wati mase. Yetimi akoyenim. Betimi akoyenim. Amen. Enti de na meka no, eso obi ana na hyebre. O two force of your demand about your forces so. Erade abodie mu no, te se kwasi for instance. Amna ya abakan. Enti se kwasi owo ba na oye kwasi ebi a ona etoso miensa. Anan nine. But because of such shebrimuno, on a yabakanti, Obesoria kata Nian Markanyina so. Because shebrene kasa, home a manqua, the Peduani new huti. And two bones a question ya patapa on camera, or tintintinti, the Obecano, 1 and 9 yard and the entry. Because who say on a firstborn. Nti wenu mo abetom nyina ya nkara wo ne so do kasa utumi so nti be kasa ade na akwara we de ye bono chem so emmo sana sa akwara ne te nti se wanhu a wo maame no pronounce no media to sa akwara no so nti so hu sa akwara na waba no anye bia otesen ne suni ne ban etesen nti bofo kasa asem kire Samson maame no akwara ne nyi ye no maame ne papa no so bona maame ne se usunu ban ni Into nanti mun usana banante enomonsa enyesi ba o ma papa na mama no mun mu ba no hwe nti ada na memma omunyina ya mama ba ko na akora wedie ne suban wo kana enka o kasese no be ya otia na entia ade nti na tesa esuno bia enne hyebre esunse no bia te ora ko fi wati ase ana men ko manim Nkowadimpa kwadum ne pensem wati amen enti sana medisi kwasi force no omoye abakan omoye descendants of king omo ne yo omo a motim gina awrade anim kire omo agen kire awrade
And because of that, and so near Radimpo or China adventure, how much more wow we are mortal being mere human. Don't through. Obeka some sanity. What I saw your mammy and Nanu of an day no sanity. And now no sooner your first medron tea. Sanya a one where Bema month who say me a king as sefo. Nibufua kwatroko bisino. Nibufua Nensa right and Basha say a popo na hoden so. Okwa e de wudi ne beba. Nena Basha say sweat. A sign with 2 parts of your diatono. To be biara ye kwesi a wetie me biara. Be bia wetie me by this time. Upon to challenge no be kwama no friend kasa asma meka no mebo. Enti wo maame no uhu sa asan we akwara no ho anza akwara no oba no sei no tie. Enti me ka no ka ese me hwe yie na asmaame no ma mpagya ma no andome no mese na brabo. Sei na shebrandite. Oba kira akwara na adwuma oba baye. Ne wo oba akwara so na bobra ebe one because 80 to 70% of men will go through lake of fire because of marriage. The people will choose as partner. The people will choose as partner. Very, very important. The greatest decision, there will be a time a man or woman will be taken so will choose a partner. Why na one could choose near the assembly, bro? Send assembly. And one who was CD. Do wawo eba question one say na kwara wete. Okay. Awrada wadom wacha wadwo. Na me ba adwo kura what say. The reason why and there aweyembre mu otum force of you asoma mama churches anima wenyin say nipa want church there. People want to know who they are. Yeah. The reason why they are here. What is the purpose of this life? Na manfosa take advantage. Now shebre is different from a hintasem. A hintasem made me akacho say mahuso baba nya accident. Anaza mahuso baba tuku anase baba yo. And you were hintasem. But shebre de the genesis with DNA. Sana wotia pote. Sana identity. And the tesa kwasi we ne yare ye kuku. Nti ndo ya mo mai obetuma man bia no man koko no kwa beba because yare o therefore ankasan dia to no so ye koko nti so o ya so den traso a yare no beka no to sha so won twetwede na opre ne sisi ne sibana ko no mu wie no a na fe na ne ahya se ba no se dabi o se mbafem okay. Young quad draw for us way. We are questioning Coco Fifriwa, and young one. At the same year, with trim now better or what you say. A Busian woman or Sabbath, two quite Sabbath. Senate. Now, who are Aquaradua? You be a few answer or more. Okay. A few answer or more. Won't mean canon shit. Okay. Young canon shit. There be. Or independent. Or park crow. Attentia dendo no mean for Hansia. And as soon as says I do we are right. I work. Now your wife say on German and car and the idea betty. Baby original. A one of the switching. All money as well, me tin. Adwano enti owo sa akwara we na hu so show that attitude adwa fasade we mame emfanto se mame pe obe kan 96.3 akwara ben kura ni ofrihi na wan hwa no no akwatra so na wa wase oban because unnim oban hyebra we the batch as fast as say na semete. Okay. Ne duada for so so yare be pa ne how. Praise the Lord. Hallelujah. Me mo bonu nyina so za nko. Ai. Efze enu na nipa di jo nipa pese ehu. Efze wanya bọ kwasi vote.
one can and then minna. Miss me the coffee or Miss me the any say. Obi a penny deity. Oh, sir. Sir, own son and might be down so say be bow life more or yes. Yes. Now, Abu Biara, I was ready. But Abu Biara no was ready to say preku. And to ya down, Obabia wuni. But I join in me. 96.3. I join in me. I want it. So I join when we are no a descendant of a queer. And I say, Ama. Or a descendant of a queer. And I'm Ama. Because I'm a wuni. A queer so wuni. Okay. And a crani be or you were typical Ajwa. And you were Akusi Ajwa. And you were Abanajwa. Okay. The woman who romiansa. Okay. Lawson FM 96.3. Pajwa who they met. Matthias Yepa. Ubuai wono kwesiada ne many Mtias Ubuai wono kwesiada ene Juadan tem. That is the way. Obiswai wono Juadan ne Ebradan tem. To know I have cast. Yes. One sana 17. Matthias. And Ajwa wo problem wo the nine the serechiha. So will later likely would so be paralyzed. Obebubu. Obebubu. Okay. Enti omona Awurade mo kwa mo wontam. Obehu Ajwa ne ne ba eyayepe. Onam 36 abia na ba nam 18. Okay. And 19. Until Ubeka some premature destiny no sana Awurade ayom because of Mubiya na e wona na no hunti. Okay. Ne nsasensene ne naisensene e den na ye me kura me de o wana me nsane na nyina sensene natural yare wo muso. Okay. Obetumi anu madro se den e kwa basaba. Okay. Enti the very moment on no sha so hu sana so hu se o traso o cross barrier wonam kwanso na driver won se kabo ya chro careless driving, call this number. Sana Awurade yabo adasa. Satan ya we to take advantage of the way. Ntoba kaya amra na anu Satan ko jobu hono Awurade uzan say had the obey den so many na masasi ani. Awurade nim the reason why o nto so wadwuma kwajo oso jobu no on shara ndo so we ya nema na odiaman nti so pa odopa ya ntranhwe enti Satan ade Awurade nyampon dia tare obia so cross barrier international batrika. Here we go. Lawson FM. Abna Mendru hoye. Amen wa. Amen. Who question me father mabobo si mu abetumi abisa. Oh, mini question. Now, ama obi hoye ama wa anakwame. Minyi ni se obi wa hasa. Yo. Ama ene kwame soso. Kwame fo no. Omo yare anajo ndanya momo. They don't sleep at night. Obetimi ada be night. Acha 12 onyane. Eno anu no. Wawie. Ajisa adechi. And to wait me random. So I want to sleep. 96.3. The harmony system. On that because they're natural. Okay. And Kwame system no or absorb issue or no issue. Oh, no monsieur see so system be shall expand now you can see. But Kwame no monsieur that kind of water. Bibi anu all expand. Sana Awurade aye no. Okay. Sana Awurade Nyankopon aye no. And they suffer from setback because of mokoko. Because of sadness, Satan uses sadness against them. Obe braye juma peja. We juma bo ma peja hanyina na bufu obe juma juri bibi agu.
So they suffer from setback. .3 Ora Kofi. Since Kofi for so apa. Kofi Same. Any Kofi Jimen na ewa. It was your pay deity. Modern best fridge mda meba no. Oh, you best fridge mda meba no. Em say na me ka be jam si kwan so ntena mani abre. Na me pass an kraba sa na me ne owura no adi nkomo no. Mamba na say anya fine. Ade ba kwa ho nti me go so bobo soko. Bibia mrede wo question mi so awonti ase a wo bisa. Oh, me Nikosi. Na some more life nti bia no bi wo question bi a. Ye titi ensem no pi. Okay. Na wo de na etie so ye de toto niema ho. Okay. Na ya hwe ne ebinum ka ya te bebre. Okay. Ne ya hwe ne esipo anka na esipi. Yeah. Na mpempi no atiefo no. Yeah. Omna ya na mayu se ne ekọ no ekoyie ana ekoyie. That is it. Omni atemuafo mu bua yensem e kan ha. Sabe. Ano entime no ka mi hu me dia. Na me dia toto ho ahwe se. O dia no. Me dia no. O dia no me nduru ho ye. Oh, okay. What I say? Ba metimi abo asemba akopa na kire. Okay. Mona we the first creators. Adam asini ne me. We ya Adam. He. Eno oba oda mam ko di adua be. So what I say? Mona mo ya Adam. Adam ankasa hu Kofi a hu Adam. But men kire ye nti. Sesi ade metimi dia to headlines so dia ma no. Ba merebe ba medical do ni nyina amama hu. Sana anyoma sichefo. Na me ase baby wo a meni agina kra. Nye se ni jeba na e serious. Ewu se obi asema e ya reho de na so ase o kan na eya wo sere kakra because unim nia o fam. Mo fa nche me se bia na me sere kakra. Mo fa enche me. If you say ba ne sen na wutimi ko wia de. Na ade akoko wia eye mango sesen. Na so wutimi ko bu aponche ekom. Asem we dia no odin. En winter na meses benye bia but asem no adre hopa. Ni obeboa fie no a we frim. Nia ono so ko betimi edi na ade atimi aboa nso a ono nso na nubone empinini. Ni odi ho nso ono so betimi aboa kakra nso a ono nso na o shepo so na wasense wosu. Asema yentimi enkan wieda. Aw abrante asem yemobo. Ne bompa ese ni nuanum nyina benya yaresa na abusua no so asenya ne ntumapa afa edi efra na enmonyam hye no so ayo no asofrade no etia na se na medi kan kae no na special day intina ebusua na makakra etia fa yenkrada ehu ebia me miakwasi anase miakosua me adwoa ebia na ma bi wo ho a meye a minim ebia na ebeboa me ebi nso a emboa me na yekotie ye no so no mehu niama bebre ede afa ho didi se wo so hu niama bebre de afa wo krada no ehu na we na mo antimi antemo de no da se ne enso me de bebre mu ama hu mo de se ne animo amafo mo de se mo hwe kwasi akira kwan no ma hokope mu anase kwasi mo de se kokofa even say ama na ma ware omo no mo nkwananti mi ware na mo bom hu musio ti se kwadwo no akofa ama 20 years nkamfra ebusia ha na remember kwan na me de jumedi esi na channel so me say eha eye emergency Ghana TV na me abribia de bia no me de jumedi so ebedan mu no edin a me je so eno ane akosua faculty na ma we fi so say wo be like na wa share na subscribe and so ede amame. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.